ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ فجر الثاني السلام عليكم علي عبد الله بدل كلي فجر الثاني مثل سلاغ برنامج كايكو هذا مثل سلاغ ريغ ألغون من فشافوا زكريا عليه السلام وهكايكو ميريوس برنامج كوريا جنگستباني الشيخ عبد الله جميل الأستاذ موسى نزار أقول مهار مواهك دكني زكريا عليه السلام أدي يحيى فان وهك بهجوتم أدي أقول منا كيت قرآن فنن هر آياتك بالارغا ميدبي فرونغ واهك دبي فرنال مدني زكريا فان يحيى فان واهك اكوغا بيان كروا فواك مسفا كره كيت رسولا باي حديث فردك بالارغا أقول منا ابفنه زكريا فانا بهجوتم أقول منا اكيكي بس فرتا حديث كروا فواتا ميغوتم أقول فا كره إمام مسلم روا كروا فاكلك فانغ فتوكر روا كروا فاوي أبو هريرة رضي الله عنه كبين روا حديثك ميونني كان زكريا عليه السلام نجارا زكريا عليه السلام أي ودا كروا بيكله كتوكا مسيح كروا بيكله كموكا الشيخ إبراهيم محمد أدي أقول من واحد دكتور ميداني كيت قرآن أنوجه أدي كيت رسولا بس فلتوجه عليجا زكريا عليه السلام حياة بلا بهيغتون واحد دكما كيت قرآنوجا زكريا عليه السلام نامفلو اتفهرك وارد فواكما اتفاد فتوجه أسوأ النبوة والأنبياء بيان فوا غتوجا وجيا أفهرك وارد فواكما بني أي تفاد سورة توجا آل عمران الأنعام أدي سورة مريم سورة الأنبياء مي سورة توجا أي واهكة وارد فواكما أدي مياك فاهك كربني زكريا عليه السلام واهك تفصيل غوتيغا آل عمران سورة أدي سورة مريم بيان كروا فوا واهك سورة مريم ميواهك بيان كروا فوني إ سورة فشة حسابهم فشين إ سورة فنرون آياتوغ نيلا دين هم إغوتا سورة آل عمران مي كنل فوا حساب تكيغا إ واهك آدي ميهي جملة غوتيغا أسفوني مساك مي إن حساب من دنوان تبيفرنا أي سورة مريم فشة تين آية كاف يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا مي فرتم آية معنى كاف يا عين صاد مي آية معنى تفسير المريم بيان كورني مي آية معنى مولد دينودي مني مانغ الله سبحانه وتعالى أي حروف مقطعات أكرتك كم باتي أكرتك رمز كده معنى أرغن منا حقيقة جاوس نيجتي دين ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا مي سورة مريم ديتينك مي دياتك معنى كي مي برسكلانج إكلانج على زكريا عليه السلام دبي بدو رحمتك بيانك كليك فان ويرسكلانج حضرة مادمول يدكم دعاء كله هنده أده زكريا عليه السلام كي بني إسرائيل داريكولو بيكله داريكولو بداعين سليمان بن داود عليه السلام داريكولو نسب غولفاوا بيكله من نسب فهم غس كولني يعقوب عليه السلام غس إبراهيم عليه السلام هم تفات فتوغا زكريا عليه السلام نسب فلو تفات غوغوتن اسوا كان أرغون مي واهك فشم كورين افاها كولن اغوتن باي فتوغا انني زكريا بن برخيا بن عدو بن مسلم بن صدوق مهنغس سليمان بن داود عليه السلام غس يعقوب عليه السلام إبراهيم عليه السلام هم زكريا عليه السلام نسب فلامد واحد كوم الحافظ أبو القاسم ابن عساكر إناغ مشهور تاريخ الحافظ بيان كروا فوني زكريا بن برخيا كما هذا إهن رواية غوني زكريا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن داود ابن سليمان بن صديقة بن مهنغس فهم إبراهيم عليه السلام همه من سوف غولي واهك جنس ديفا ايوم تفات روايتك هالغون بلا فيها متفات ننم ما غوليген انكن بفاهغوي ادمي بني اسرائيل بيكلكن دمي واهكت ميغوتوغا قصص الانبياء الحافظ ابن كثير الدمشقي بيان كربافه اكمكو النبوة والانبياء محمد علي الصابوني بيان كربني مؤرخون اتبارا اكوغا
Zakaria alayhissalam ge nasab furihama genes devwa fanduwa kamuga e algon kurin ishare kurin nukta e mane ki hagegatuga mi nantauge eki hisabun eki muarrikhun mi tafatu go gota genes devwa fa waka kurin mes algon ishare kuri al hafiz ibn asakir enage mashhur tarikh fotuga Zakaria alayhissalam nasab divko bayan ko fawe e fotuga saada bappaya hame ek mane ki saada darikola hame minasabu gendawa fa waka ade Sheikh Najjar enage foi gesusul anbiya ga bayan kurawani Zakaria alayhissalam nun ehen efada Zakaria mitaga ama midwasuruga uluvikama bani salunga darikoluga himenigen ulunu kama ve adi asluga Yahya alayhissalam ga bappa fur nun ehen Zakaria ke Zakaria aki ei ekamaku ena behe viswahake kirit qur'anuga himeni fenwe e hagegatuga ham vedana gote kirit qur'anuga Allah taala zikru qurawafa gina kandata ki algon men nan e ke rasul bekaduna behe gotunna adi algon men shariata behe gotun engen jehe muhimmu wahakatan anga dev mataka Allah taala angwa dewafa wahata kawati eya nugule duniyege mi kandata fahare gahamnu himenu hurdane hewema ei algon men nan mi tafsil gotega engen jehene kama kanwati wahta netum ei waane kame ehem vedane adi asluga Yahya alayhissalam bappa fur nun ehen Zakaria ulunu kam wes vedane di nule kam wes vedane kirt qur'anuga himenifa miwah kanun ei qur'anuga unikame kama ka evsale galgon me ves miheku balagam vesnuwane ei qur'anaki Allah subhanahu wa ta'ala algon menna ekalange angamam vi amurtaka usul take angawade mutaka bawala wafa fotaka wative de nasoraange muqaddas fettoga agun demme kurin e ishare kuri Zakaria ge wahake onna tive mitaga mi muarrikhun mi wahake ka komme sorege isharat me kurani de nasoraange muqaddas fettoga wah dakar hagegatuge muqaddas fetteke bunikam ge veseki miharuga muqaddas feteke bunwe kashenen emihun amille beenuha gotaka lifa hori echi emme mihama mi tawaturu echi vesnu emiheku hitangerima beenuha gotakalliye beenun kame mi huddako beenun kame halalko beenun kame haranko beenun ibarate liya fote gotugo befauna iche mi nasoraange fattake muqaddas fattake emihun kikam ga yes emi mi algon men muslimunga gatugo wesi tubaren hore iche kanwati algon miwahaka mitaga miha boda mi fahako dakale den mi Zakaria ulunukama wani Darius ge zamanuge ei Masihu ge zamana vore tingarunuge kurine den evima e duniyege mihun ulunu wahaka bayan koraka she nune algon mi wahaka midakkani nabi bekalunge tarikh bayan koran evima algon menna ke Zakaria eha muhimme nune den gesusul anbiyaga al mufassir ibn kathir ad-dimishqi liwa fawani hama kashwarun Allah subhanahu wa ta'ala algon menge lobeti nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amur kureviye mistakunna Zakaria alayhissalam ge wahak ful vidaluwe khabar kurawa ekankama behe maalumat angawa devuma migotun engevi amurtawge terega Zakaria alayhissalam ekalek faanuge umur fuluge gina duwase wada gatuma fahuwes darikale devvi kamuge wahaka bayan kod devuma engevun himene ad mitaga faha korweni Zakaria alayhissalam ge ambikambalum wes umur fulun duwaswe muskul ful wefa wanikok kame wanikok mikan hingi algon men kurin mi हम मिकाला प्रोग्राम के इशारे कुरीम इब्राहिम के फाना एकले फानु के मीलो बेता मिकम लुंगे हादिसा विसम मिकाला गोतका एकं अलगोन में नसीफा एवा हकता अलगोन में तिबेफुना दन्नवादी फवाने आदे मीन एंगनी एव्वेस इंसान को अल्लाह के रहमता मेदुगा मायूस वेगनुवानिक एकलांगे फضलवंतकमा एकलांगे दीलति देवुमा उम्मीद कनाला नुवानिक अद अल्लाह के वही बसफुल गोनाने ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह अल्लाह के रहमता मेदुगा तियमा hun ummidu kandanu lashe evima algon men ekama meduga visnan adiham miyen ishare korawa ilmerin surat maryam ge mi devana ayata timwana ayatun dalil dakwa zikru rahmati rabbika abdahu zakariya idnada rabbahu nidaan khafiya maane ki mi kalek faanu ge virras kalange ekalange ala zakariya alayhi salam devvi bodu rahmatu ge bayaneke ekalek faanu ge virras kalange madu mole adakun dua kula hinde ade mi wahakatan algon mitaga mi nasaba guligen hama bayan kollan beenum wi Ustad Musa Anwar ade mi algon me Maryam fan ge haya pula balala hagege to algon metonu Maryam fan wa me dakkani ketu Qur'an Maryam fan wa ka gulen ra gine aswar Yahya ge fan wa ga Zakaria ge fan wa kenkamu
මිතන වවුන් මරියම්ගේ ෆානුවක ගිස්සෑන් පට්ටාගෙන් තිබේ ෆොන්න විවාහක් මෙදන්නවනේ ආද මරියම් ෆානු ෆම් වඩාගත්තුම් ප්‍රථම කොමෙස්වරගේ මස්සතක ෆොදගෙන් දිය ආද මරියම් ෆානු දුනි ඔපෙන් වඩාගෙන එකමනාගේ බප්පා ෆුල ඉම්රාන් මෙදුනේ දෝ කරබාෆි ආද එජමානු ගෙල්මරින්නා ශයෝඛුන් එකමනා තර්බියත් කුර්මා හවාලුමන් එදුනු අදි කොමියකස් ශරෆ් හාසිල කුරම් බේනුවි එමිහිගේ මා ශයෝඛුගේ තනිකමලුන් අදි එකමනා තර්බියත් කො බලිහට්ටුමගේ ශරෆ් හාසිල කුරමට්ටක එහිඳුගා ඉල්මරින්නා ශයෝඛුන් ජකරියාගේ ෆාන් බිදාල්වි එකමනා බලිහට්ටාවානි තිමංකලේක් ෆානේ තිමංකමනාගේ මිකලුන්න තිමංකලේ ෆානුගේ මිකලුන්නකි එකමනාගේ බොඩදාතා ෆුලේ තිමංකලේ ෆානකි මි උම්මතුගේ නබියායි එහෙන්කමුන් එකන් එම්මෙ හගුකම් බොඩි තිමංකලේක් ෆාන මියුමතුක නබිය අග ඉෂාරා කුරිය ජකරියා ෆාන උළුවි දුවස්වර ඉගත එයාකෝ ඉල්මරින් නා ෂේඛුන් දන්නවනි තිමම්මෙන් ගෙතරේ මීහක එකමනා බෙලහෙට්ටුමා හවා නුවම්බි කීබෙගෙන් තෝයි මේ අහර්බෙන් බස් මිතිබි තිමා ශරෆ් හාසිල් රුමට්ටක තයාරව ගන්නේ ආ තිමන්නෙන් බස් බේනුම ඒකන්තත හාසිල් කුරුමට්ටක එෆෝ එමීහුන් එබස්වි මරියම් ගෆාන බෙලහෙට්ටුම කන්තතක හවාලෙම් වාන මීහක බෙලෙමට්ටක ගුරුවතුලුම කුරතුන් දිමාවා මීහක එකමනා බෙලහෙට්ටුම කන්තතක හවාලුම ඒ එකමනා බොඩෆුල මිස්කිත ඛිදමත් ක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අකොන් කුර්ම හොස් උමා හමය මරියම් බිමතිගා බේවමෆහු දෙන් එමීහුන් ගුරුවතුලි ඒ එකමනා බෙලහෙට්ටුම හවාලුවන් එදේ මීහුන් කොම මීහක වෙස මීහකගේ ගලන් මුග එමීහගේ නන් ලියමෆහුගා එතන කුඩකුජ්ජා ගනස්පා කුඩකුජ්ජා ලබ්වා එමීහුන් ගුරුවතුනේගි එකුජ්ජා නෙගි ජකරියාගේ ෆානුගේ ගලන් ජකරියාගේ ෆාන් විදාලුයි එකමනා බෙලහෙට්ටුම කන්තත්ත අල්ලාහ් වාලු කරබි තිමංකලේ ෆානයි අද බනිසා බාගේ මගේ තාරීඛ බලාලේ රමුනකේ බෙස් ඛාලිද්ගා බෙස් කමගා ෆතම දිමාවමකුන් එකම ගබෝල් කරා බයින්නුන් එහෙන්කමු මිකමුගා සමීහුන් දෙකඩරුවේ ඉඛ්තිලාෆ් එකෙන් දිය එමීහුන් දෙන්නෙවි ගුරුතුලාමාලේ තින් පහරේ එහෙන්කමු එමීහුන් දෙවන පාර ගුරුතුලුමා බිස්නිම් අදි කොම මීහකස් ලකුඩින් හදාපවා ගලෙමිග්ගා එමීහුන්ගේ නන් ලියුණු අදන්නේ තිමම්මෙන් ගලන් කෝරන් එල්ලාලනී ඔයා දෙකොළ එමීහගේ ගලන් ගොස් මීහකී කාමයාබ් ලිබිය මීහකේ අද විවාහක ආලිම්රාන් සූරතුගේ සාලි 47 ආයතුක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අගොන්මෙන්න බයන් කො දෙපාවා ෆේ අද එකලෙන් වහී කරබාෆනි දාලික මින් අම්බායිල් ගයිබි නූහීහි ඉලයික وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون මානෙකි විවාහතකි ගයිබුගේ තෙරෙන් හිමිනේ විවාහතකේ තිමන් අල්ලාහ් විවාහත කලේෆාන වහීන් අංගවනීය ෆය මීහුගේ තෙරින් මරියම් ගෆානු බෙලුමා හවාලවානේ මීහක හොදමට්ටක කුරතුලුමු ගොතුන් එමීහුන් ගලන්ත එල්ලි හිඳු එමීහුන් ගාතුගා කලේෆානේ නැතිමේ අදි එමීහුන්නා දෙබස් ඛිලාෆු හිඳු ගාවස් එමීහුන් ගාතුගා කලේෆානේ නැතිමේ ආද හුරිහා මෙම්බස් එමීහුන් ගලන්ත කෝරන් එල්ලි හුරිහා ගලන්තක වෙස් දියයි ඔයා එක්කොල එනවෙස් ඒ ජකරියා ෆානුගේ ගලම් ෆියවා එකලේෆාන් ගලම් දතුරු කුරි ඔයා ඉදිකොල ජකරියා ෆාන් හීෆ්ලු කුරබි එකලේෆානුගේ ගාමුගේ මීහුන් දෙන් එහිසාවුම් කන්තත ගබුල් කුරානකම එන්නමස් එමීහුන් එදමුන්දී තිම්මන පාර ගුරුවත්ලම එමීහුන් දෙන්නෙවි අලුන් කෝර ගලන්ද එල්ලානි එමීහගේ ගලන් ඔයා එක්කොල ගොස් මීහකී මරියම් ෆාන් බලහට්ටානේ මීහකේ ධානකස් එමීහුන් ගලන්ත කෝරන් එල්ලාලි එමීහුන් ගලන්ත දී ඔයා ඉදිකොල ජකරියා ෆානු ගලන්දී ඔයා එක්කොල හිසාබුන් එමීහු එකන් ගබූල් කුරි අදි මරියම්ගේ ෆානු කන්දත බෙලහෙට්ටු මසක්කත එකලේ ෆානා හවාල කුරි අද මේ දෙමෙ කොගමන්න මේ මුසා නේජාර සද ඉබ්‍රාහිම් මදස් එකලේ ෆානුගේ ජකරියා ෆානුගේ නසබ් පුරවර තෆ්සීල ක බයන් කොත් දෙබාෆි de agun me keet qur'anoge qalibna surata 35 ayatu ga Allah subhanahu wa ta'ala wa hi rabba fa qalat imrat imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara miyada tafsiruga mufassir medalwa ichka balalan ko misra gastu quran ade mufassir medalwa tuga miyatuga imrat imran mi mane ki himna bint faqud ekamana ki isar fanuge mama fulu ad imrana behegotu emari bayan korabba fane mi ebbe salegga me musa fanuge bappa fulu imran nonkama edbe fulunge demeduga enhas asateka haro heden gosfawa kama ad me zakariya bin barkhiya ya imran bin mathan kan ballagne vidde ukhtunna ad ei zakariya fan kan ballagne isha bint faqud nuwata maryam me yahya fanuge mamma fulu ad imran kan ballagne vi himna bint faqud ei maryam fanuge mamma fulu admi debe flonga hayata gunam balali kamuga venemes debe fonnes be flon libe dagen de umuruge wara pahokolo ade kuringa gon bayan kori hen manefan beletuma kattaka hawale wadati zakariya ade mi zakariya ga fon egalema kamana kandata beletuma hawale wadati afoga gon men kiti rasulaga haya pulano de telefonu sirat rojwa wayro
ඉමාම් මුස්ලිම් කලේෆා සහීහුගා බයන් කරබා හදීසෙක් ගාවේ දුනිය උපම්බා එබ්බස් කුජ්ජකුවේ කුජ්ජා ගාගා ෂයිතානා නොබීහේ කුජ්ජක දුනිය උපන්නුවේ එහෙන්නමස් ඒ මරියම් ෆානා එකමනාගේ දරිකලුම් ෆියවයි එෆෝ අබූ හුරෛරා විදාළු මි හදීස් රිවා කරබා ෆනේ අබූ හුරෛරා තියබාමි බේනනම අන්නනිවි ආයක් කියවාෂේ වයින්නි උයිදුහා බික වජුරියතහා මින ෂයිතානිර් රජීම් මානේකි අදි කලාගේ රහමතුම් බේරවගම්බා ෂයිතානුන්ගේ කිබෙන් එකුජ්ජාගේ දරිපස්කොළ රක්කාතරිකො දෙබ්බම ඉබරස් කලයන් හදරතුගා දන්නවමේ අර ෂොයබුන් මුහම්මද් කතාදා කරින් රිවා කරබා ෆවේ කොම්මේ ආදම දරියක්ව එමිහෙගේ මෑබඬුගා වනිකෝ ෂයිතානා එකුජ්ජා තානු කුරේ ඒ ඉසාක් ෆානා එකලේ ෆානුගේ මම්මා ෆොලෝ පියවයි මා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෂයිතානා ඒ ෆුරසතේ නුදෙවියේ අජිස්තාස් මුසා නිසාර් ade mi demme ustaz musa anwar ewa dekke nukta to mancha baadar algun minnan ibe tankol kuriye jehen algun hibe ade ei algun minna egen zakariya gefanu ge amikamalu nameli wada nevi dare fola behe gotum waaka dakkar algun minna be fene foratama mi ekamana ide wada ge nevi kongota kan ekamana darikalaka ummid kurava adi ekama Allah subhanahu wa ta'ala dua kurevi kongota ka ewa kata algun kuring enge hingeje ei mi donita ka kandewma nikma wadagen olumuga terega egetereng dunyege amaltan horigo feni wadagen ekama ummid kurevi efoga Allah subhanahu wa ta'ala dua kurava heddevi efoga ekamana balive innevi ka algun engene mitanuga balive innewma ka kamana mi ufawarikan ihsas wegen dia adi Allah subhanahu wa ta'ala shukuru dannawa efoga Allah nadur vidalu ekama ibade ade ei mi ekamana libadannawa dari fulun Allah ge mauga Allah ge koluga khidmata levo mataka ade mitanuga agun menne egene mi wahkata kurin mi demme ustad Musa Anwar ishar kurevi ayatuga bayan korwa fan is qalat imra'atu imran rabbi inni نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم متنوغا أقول منا مي إكمنا إغوتا وعدو ودا الله وعدو ودا نه وهكا أدي إكمنا لبدا نوا دريكالو مسكتوغه خدمت مولي دريكالونغه حياتوغه هريها وكتيغا لبو متكا إغوتان حدوان كمان درو විදාලු එහෙනම් මේ අගොඩ මෙන්න මේ දැන් මේ වයන් කුරේ වාහක බදාරුගා ekama ummid korawage honnevi darikalaka kamagun menne ayatun evenge enemes kan nimigin ayaruga agun menne evenge mikam hagigatuga Allah subhanahu wa ta'ala nimmevi ki egota kashenno evakata kit Qur'an Allah bayan korawa fave ade mi kan hingade gotuga wahaka kit Qur'anuge Al Imran suratuge 30 fasfana ayata adi 30 hawana ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurava fawe migotun Al Imran suratuga 30 fasfana ayatuga Allah wahi kurava fawani is qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim miyatuga bani Imranuga anghenu mang Allah hadrata dennevun kalek fanun kiya devashe e miyala haddawa bodukore raskalak timange banduga dari ehin horiha masakkadako minimanko ibaraskalan gefuluge khidmatattaka dinuma nadurugen fime fahe timange kibay mikan qabul kurawande ibaraskalange alutakunge dua aswa odigen denodigen wa kalange tiris hawana ayatuga Allah wahi kurawani falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم آدميات جمانيكي دمفه إينا إكوجا وهي هندو دنبي إيه هدوا بركول رسكلاكو تمنا وهي دريكي أنهن دريكي إينا وهي كونكال كوجكا مان الله دنوديكي وه أدي أنهن كوجا فريهن كوجا إفده نونه ena dennevi timanna e kujja maryama nandifime adi khalange rahmatun berwegemwa shaytanuge kibein e kujja ga dari kol rakka dari ko devuma ibaras khalange kifulan edi dannomi mitanun agun menna mi ayatun dehawegen dani ekamana rakka viruga ekamana edi wadannevi gota firihem be fule ka khilafa anhem
be kambalaku libadane vikan ehnames ekamana e naduru vidalu vigota ekan korevuma ekamana nimmevi ade Allah ge koluge khidmata e dari kalun levoma ekamana nimmevi Ashaq Ibrahim Ahmad ade algon men mi waha dakkani Zakariya alayhi salam ge haya pula behe gotum den mita galon kurin ishare kurim surat Maryam ge mi furatam de ayatu ge wahak e de ayatu ge tafsiru ge wahak dakkomu qatada vidalwani Allah taala insana ge hituge saafkama ballawa wadigen waakama adi madumoli adavves ballawa wadigen waakama mitaga faha kurve anikamaki salama sallallahu alaihi kawitu rasulaga basfulu ekale faanuge basfuluge maanaga wani hamukashorun Allah taala ballawa wadigen wani tiba mi hunge sure kanune sife kanune hashiganda kanune adi ehenekamaku tiba mi hunge hittawugawa icheka ekalange ballawa wadigen ve ade salafunge bay bekalum vidalwani Zakariya alayhi salam reganduga teduwe wadagen Allahuge hazratuga munaja dannawa dua dannawa uluwa kama e duaga ekalek faanuge amurfulum wegendiya digu muddata muskuli fulwegen diya kama ekalek faanuge balikashi kama nikametikamge wahaka bayan kurawwa kama fa man Allah wahi kurvi qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi shaqiya mi surat Maryam ge hatarwana aye miyatuge maaneki Zakariya alayhi salam ge duaaga ekalek faan vidalwiye aluge ver raskalako hamakashwarun muskuli umuruge sababun aluge gaage kashita baliwe nikametiwamun annaniye alage boluge istahitaves miha huregen vidani hudunu reinne adi aluge ver raskalako ibaraskalaage hadurata alu kofi duaega duha kwes nakamiyab fe nuwe eg maaneki Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata Zakariya alayhi salam kurevi dua ijab kurawwa fa wakan ekalek faanan engi wadam fa engi wadaga tumegge wahaka ekalek faanu dennevi Allah ge hazratuga ade walam akum bi duaika rabbi shaqiya mi ayatuge mi bag tafsiluga wak dakkum ilmerin faha kurawani Zakariya alayhi salam mi gotuge macca mi wahak fulu dakkawa fa mi mumuge en hikmataki ekalek faana ekam warabboda sabitu wefa watiye mige anekamaki demme Musa nurge wahaka gas demme ishare kore Maryam bintu Imran ge wahaka Zakariya alayhi salam ge mihraba ekamana vedwadang uluwa den ekamana e wennema fahuga Zakariya alayhi salam mihraba vedwadanna war ekamana gari huga mewa hutta Zakariya alayhi salam feniwadanna wahaka den min hagigatuwa ekalek faana ihsaswi mifada rizqe devwa raskalange ekalek faana firhen darikalaku devvum we sei hama irada kurwa faane kameke ehemwe ekalek faanuge hippula mi arawadaagati Allah taala ge hazrata dua kurevuma ade ehemwe ekalek faanu mi dua kurev kama mi wani Allah wahi kurawani hunalika daa Zakariya rabbahu قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء مياتوغ معنيكي اهندو اتاغا زكريا فانو اكاليك فانو حدوا بد كروي الله حضرت دعاء كروي اكاليك فانو ودالوي اي الو حدوا بد كوري رسكلاكو ඉබරස්කලාගේ හදුරතුන් හෙව්වෙගෙන්වා දරිකොළ තිමන් කලෙක් ෆාන දෙව්වාන් දේවේ ඉබරස්කලාගේ අලුන් කුරා දුආ අස්සවා වඩිගෙන්වා රස්කලාගේ මේ සූරත් ආල ඉම්රානුගේ 30 අවනායේ තුගේ මාන දෙමෙ අලගොන් මි දන්නවාලි ආදේ එකලෙක් ෆාන ඒ ගොත මේවා ඒ තාග හුට්ටා ෆෙනිවඩාගතීම මි දුආ කරවුම්ගේ ඛියාල් ෆුල් hippula vedivadagati ekalek faanuge hippula mi vedivadagati mifada rizqa devwa raskalange hama ekalek faana firihen darikalaku devuma ves irada kurawwa faane mi hagegatu ges algon menna ves am duniyamati ge ule ihsas wan jehena shuure algon menna evves ihsas neti algon menna war ginaguna niyamen Allah subhanahu wa taala devwa fawakan ei handan kuranje kam algon menge loluge fenun algon menna mi dula mila rahalun algon menge kamfatan mi ive adu iwumuge algon me gaaga insanaku ekaku anika gaaga bihilumun ewa ihsasta adi emiheku amille bihilumun wa ihsasta emiheka
Allah subhanahu wa ta'ala devwafawa min komme niyamatege agu hagegatuga e miheka khiyalu korewegen danives e niyamate netigen diyam ehem Allahuge niyaman ei algon menna adad kuran nege warweche Allah hangawa funani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha tiyaba mihun timan Allahuge නියමත ගුණ අදද කුරන් උළුණුකම් ගවියස් ඒ අදදෙන් නුකරවේනේ ඒ මී වාහදකාර අගොන් මෙන්නන් හැම අල්ලාහ් දෙව්වි නියමතක මෙදුග ඛියාල් කුරන් එබජේ අල්ගොන් මෙන්ගේ වශයාග මිවා නියමතක අල්ගොන් මෙන්ගේ හුදු ඉන්සානාගේ ගෑග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලව්වාෆවා නියමත එහෙම අල්ලාහ් හංගවණි වෆී අන්ෆුසිකුම් අෆලා තුබ්සුරුන් තියබෑ මිහුගේ අමිල්ල නෆ්සුග වෙස් තියබෑ මිහුනටක හැකිතක වේ තියබෑ මිහුන් එකන්තත නුදෙකෙන් හේයේ මී අල්ගොන් මෙන්න හගේගතුව මී ඒකංකම බලා විස්නුමන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙව්වාෆව වරුගද අම්මුරකේ අල්ගොන් දන්නවානි නොත අල්ගොන් මෙන් එකංකම විස්නා ෆිකුරු කුරුම අංගවාෆා එංගෙවමකේ අල්ගොන් දන්නවම් බේනවනි ei hagegatuga mikankama khiyal koggen algon men haddwa bodu korevi Allah subhanahu wa taala kan algon menge uluma algon menge guluma algon menge amaltaka mikankan behette gottaka ekku algon menge khiyalan annam wane algon men hedde faratun algon men hawalu kofawa masuliyetta kiha warakatu algon men mi ada koramun dani algon men mihuriha niyametta devwa mikankam ge terien algon men lavwa fawairu e niyametta algon men eba ham hagegatu goes visnala toy e niyametta eba iman veveto e niyametta meduga algon men khiyalu eba kureveto wara kuda misale mi Zakariya alayhi salam me feniwada gati en usulakum bonakum nya ekalek fana me feniwada gati mewa hunnam watanegge no mihiriki libenje farataka nunama mi evs usulakum balakum wajja masakkataka nula miheka kaabotaka rizqu libemunda goy ekalek fana mi feniwada nawan ehwim ekalek fana mi khiyal kurawni mifada gotaka wes eba insarna Allah subhanahu wa taala rizqu devvai de mita galgon masakkataka nula mebani bura masakkataka nula wara lui fase gotaka hamekani mi Allah subhanahu wa taala sababen medwer mi korawani mi niyamata medwer wegen libene gotegge sababen medwer korawani algon men kurim sishare kurin Allah sababe kamega medwer korawafiya ekankan furiham gotuga wegen daan ehwim mi usulun ekankan furiham wegen diyama e niyama hippula mi wedewada endeyima mi khiyal fulu korawani mi gotu mikam wejjiya hama hinkan databes mi gotuga wegen daane mi khiyalu algon men aadaga insanum we sama kuram wi eye hage gotuga algon men amilla nafsa bala visna fikur kurman Allah engewmuge sirraki mire miha wakwani irat kurawi amadamare wes mi wahakaga nunimi bayak badalum ummid kuramu program record kuri Ahmad Rashad Hussein bi Sheikh Abdullah Jamil ufeddi Ali Abdullah assalamu alaykum